Swastiastu. Wastan Tityang anak Agung Rama Widyadana Putra. Tityang saken kelas 4 mawar. Sane mangken Tityang jagi ngewacen puisi sane mengurde masih kian ngewangun Bali. Oleh Iwayan Eka Praditya Putra. Jagat Bali kasuk ke dura negara. Kalau taring pariwisata, luwih ring pariklama lan budaya, asri ring wana dan tur segara, ring pemargi modernisasi, iraga sayang eksak teken tradisi, sayang reret urut seni, sayang lali miara pertiwi. Terus sekali bukti sinah tetamian lakar punah Pulau Mahan Bali pacang benyah kulian biraga campah nur ampah ngabu manah sane mangken irek masih kian cenit keleh tuolan bajang laksananya san kertih anggen wangun loko Bali san